Connect my phone, dude. Pangabri po doon. Mother's Day ron. Oh, sorry, ma. Kung paminaw sa unsa, dito ta sa... Asa ta? Asa ko nyo i-treat? Oh. Loy. Naningil na si mama, naningil na. Happy Mother's Day. Tesa, una ba ka di kwarta? Happy Mother's Day! Ma, mag-Bisaya vlog na puta, ma. Oh, sige. Manimbata. Bag-ora mi ng mata. Primero, so today's vlog, manimba sa mi, dayon, we're gonna go Boat house. to the park because our lunch reservation is not until 2:15. So, mangaon mi 2:15, buffet, Mandarin, diri sa Guelph, kaya taga Guelph mami diri sa Canada. So, kumusta yung Mother's Day, ma? Unsa na may ato? Wa pa, ambot lang ani, kay wa pa mo ko'y regalo. Mapay regalo. Sa orasahan na. Kasi ganahan ni mo Mother's Day, man. Say wish ni mo, ma. Wish ni Jessica Soho. Wish ko lang. I don't want to sound demanding. Sounds amazing. Wow. So, niuli ko og Guelph this weekend just to spend time with mom kay Mother's Day lagi. So, today is all about having fun and hang out with my mama. Na. Hindi ka yung sa kong vlog mo. Hilom na kay ka mo. Alot sa iloy o, ga-shape sa iloy o. Straight kay like, giroller nila. Giroller nila. Order, man. Hi, can I get a large coffee? Can I get a medium dark roast with 1 cream? Can I also get say mo pa? Medium dark roast regular, medium hot chocolate. No, thank you. Yes, please. Thank you. Hi. Debit. Cellphone mo na kanan din mo ka doon. Dark roast regular. Kaya papa. Ma, kamusta na ka, ma? Okay lang. Happy Mother's Day. Daghang kayo nga pariha na mignawong. Lagi no, para tagnaw. Pag ngay mo antipara kay ayaw para ka buyok. ana ra. Ano ra kay init kayo. Pag nga antipara. Ana kompleto na. Kompleto na may Joshua o ha. Emote dai, mag-emote dai. This coffee is too hot, man. I'm waiting. Hi, O sila Loy. bagong alo. Hey guys! Alo, hamisag daw ni Iloy. Oh, wow! Giroller ni Iloy. Hi pa sa vlog. Hello! Bisaya na pa, daghang kang fan. Yeah! Ma, daghang na kang fan sa vlog, ma. Kumusta na? Okay lang. Kamusta? Really, Summer na mi dire, manglaag na pud mi, summer time. Oh, nami plano September. Stay tuned. Dili pa mi na. Ay, Dili sa June, mo laag mi yung cottage. lag na may cottage daw. For 2 nights. Dito na mo i-celebrate ang birthday sa Padre di Pamilya. So manimba sa amin, so makita na taon niya kay mga na po din mo niya, no? Sige, bye. A few moments later. Human nami og simba. So what'd you learn today, Yanni? Human nami og simba. Ano yung hibawan sa church? So, What'd you learn today from the church, dude? guys, namin surpresa. Ang ganda ko. Feel niyang long hair. Connect my phone, dude. Pangabri po doon, Mother's Day ron. Oh, sorry, ma. Kung paminaw sa unsa, dito ta sa... Asa ta? Asa ko nyo i-treat? Oh. Loy. Naningil na si mama, naningil na. Asa ko i-treat? Ma, happy Mother's Day kayo, ma. Lagi, unsa imong gift? Ay, ano sa taba? Selfie sa taan. Sige, sige. Kuasa mo antipara, ma. Ay, kuasa antipara, ma. Kanara. Kuasa. Kanara na, ati para bitaka. Tripod wala. Kaya mo rin kag buyog. Pang. Ma, kumusta yung adlaw, ma? Okay lang, nakasimba, then pero gigutom na. Igutom na, pero mo reservation, 2 o'clock pa mo reservation. So, manapat na lang ta, dili ka nag-picnic. Manapat na lang ta. Manapat na, oy, ga-picnic. Oh. Manapat na ta, dili, ma. Ma, unsa imong wish sa... Secret! Ay, secret po ni siya, oy. Don't forget to subscribe below and like. Mura, uy. Mo na ko inahan. Happy Mother's Day. Hawiri mama imong asawa papa. Dili siya, siya Hawiri imong asawa papa. Tinood ni nga diamond, ma. Lubot naman na sa baso, no? Bali po ka, oy. Lubot na sa baso. Wala na siya, mga... Brillantetos. Oh, brillantetos at saka... Brillantes. Ma, Happy Mother's Day, ma.
Happy Mother's Day, ma. Kung gift ka niyo. Thank you. Hulog! Agad po sa man to. Mura na gift na mo para niyo mo. Wala dili ko. Mama, oh, Happy Mother's Day, ma. Wala nani kwarta. Nani kwarta. Wala mo ni pirma sa card, no? Happy Mother's Day, ma. Apil na ko namang nakalimot sa ko pero Kasa Happy Mother's Day. Kasa, una ba ka di kwarta? Wait, kwarta. Wait, transfer ako nimo. Ulo, di kwarta. Magabili mag yan ang gini mga pre, dili anak kay para. Hindi na dyan ako. Nangita kwarta. I-transfer, i-email transfer na ako nimo, ma. The best and wonderful mama in the world. Thank you for all your pagluto. love and sacrifice. Love. Asa mo dyan kwarta? Nasa ilalong di. Mama, i-transfer ang kwarta. Aka na nga space, ma. Kang iloy ni kang Joshua. Oh, perma sa mo. Sulat sa mo. Iloy. Bali pala utot. Kayo ba? Hindi lang ngutot. Mami na din sa utot. Uy! Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago ba? Thanks for watching. Sige naman. Thanks for watching. And subscribe. Subscribe and like. Ma, muli na ko, ma. Bye. Thank you for watching. Ina, ma, Thank you subscribe. for watching. Please like. Please like. Please like. Please like. Please like. That's the day with my mom. And see you Thank you. next time. Thank you for the treat.